Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍𝚘. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.
Ia, ia le tua nei tu rao le aso. Ia o le tātou Paul Kalame Masani nei. Ia ua whai ni ngoina o le Manai o le Manava o ngā ruenga. Ia ele ia mataina ra le tātou Paul Kalame ma le tātou whato soa nei tu rao le aso. Ia se o tātou a mata mo moi se talo. Ia i o waile tua no mātou tamā. Mātou toe tā pāla uso soni nei tu rao le aso tamā. Ia ua o se Galuega e whaia fua pe au noa malawa fio. Fola ina o lau upu ia o se Galuega. Ia e tō mai le langi. Ia whamanuianga. Ia e mese fo i o le whaatino ina ro mātou tua. Ta mau talo i lau fio. A mataina o nei Paul Kalame. Ma nei fo i whaasoa. Ma nei fo i mata upu nei tū lao le aso tama. Ia anga le lei mai lau fio le nei tū la. Ia a wina mai lo anga pa ia e whetalai. E mori o lau upu i ai o whinangaro ma loto o tangata. E mese o lau e kāle sia pa ia i nei e whiafi. Ia, tau lava ina ia whaonga mai le nguto o le tangata. Whaonga mai ia le leo whaonga i foi le lau whaiva tama. Ia ai mori o e lau anga pa ia i ai o whinangaro ma loto o mo tangata. Ia i le nei tū lao le aso. Ia amataina e lau fio whai uina e lau fio le nei mata upu ma nei whasoa. A mai a ia o whapea i wholava o le au na e lea ngā. Ai a matuavi ia ai o lau fio nei maso uma. E o atu i le whaavau, e whaavau lau. Ia i lo suafa pa ia lo suafa mamalu, le suafa sisi li ese, le suafa e lau tele e lo loto, le suafa o lo tumu i le alofa ma le alofa muti vale, le suafa leo lo matoli i o Yesu Keriso, ua o tatalo ma vala au o toine. Amene, ma amene, ma amene. Ia, toe whaatalo whatu, ia i nei tū la o le aso. Ia i lau whasausaunga Samoa. Ia malole, soifo manuia malole langi ma nei tū la o le aso. Ia toe whaatalo whatu ai fo i le au whainga ruenga pa ia le tua lo whapena ona tapo ia fo ia ma talo sia ia whaiva. Ia o alo matama whanau a Samoa ele ngata i tono nei atunu. Ia ao atunu e mamau. Ia mese fwisi o tatou atunu o Samoa lo mwhai ona maua mai nei Paul Kalame ma nei au unanga nei tū lao le aso. Ia whaatalo whatu. Ia i tau sunga i whawhiangainga mo tau whatua. Ia ili nei tū lao le aso ma lo so i fo manuia. Ia ma lo le whatua toa ma lo le onsai. Ia ili Galuega le tua. Ia mese fo i o le tino Keriso le au pa ia ma le au pele. Ia ili nei tū lao le fiafi. Ma lo so i fo manuia. Uo ma pa angal klopo. Ia mese fo i a inga ma ila tau o lo fia pia. E muri ta ia pia. Ia ma mai moa mai. Ia ma mata mai. Ia ili nei fo i Paul Kalame. Ia i afi tasi. Ia ma lo so i fo manuia ma lo langi ma. Ia ili nei tū lao le aso. Aele i alu loa la le tātou Paul Kalame nei fiafi. Ia e toe fia momoli e tu lava ia se whaatai. Whai ea lo leo whai ma sui ma whonga tau moli. O sui sunga le li whaatonu, le sunga ia pasta mai kureta. Ia e momoli e tuele anga whaatai tele i sunga i ali pule ia ma kampani ma businessi tai jasi. O lo whapenao na lato lango ina. Ia le klopo, ia le ngata fo i leo nisi o 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚒 i tono ne tunu ia o Australia, ia ma Samoa, ia o lo o tutu mai fo i le au fisosoani e whapena ona lango ina ia le klopo, ia moli atu le anga whaftaitele le tō lango, ia o le whamitaranga o le titalo, ia e leo ia te mātou ni manuia, tau ina ia matua whamanuia atu le tua, ia lana 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚒 ma 𝚗𝚑𝚙𝚒 kai taitas ai le ngata i lea ia o sunga i whawhiangainga mo lato whantua mai lato ia o lo o tu mai lava fo i le tau au ma le au soson ia awa lava ia se manuia ma le anga iluma ia o nei fo i au nanga ma nei ministry ia e toe mo le tuai la le anganga ia o le loto o le whaftai ia il nei tu la o le aso ia ai le i amataina ma whaita wina le tatou tusi nei e fiafi ia e fia avatu se fautuanga ia mo tatou a inga i nei aso e maratu male i taitonua neu e niso Galuega le o Manava taimi nei le wanga ia tui maota malawa
ia o le fautuanga ia te oe lea a whai o lea te ilungo le ala ma tono lo sa ia tautua nā ma oe lo saunga le mu ne o e manava mai ma o e foi manuia fe au mga luenga nei so lewa anga ia tui maoto malawa ia o le fautuanga o se tu o lalo tau ona whatatia tui o au tafa nei tu la o le fifi ia tautua nā ma oe lo saunga le mu ilungo le ala whai malia lo sa ia ma e alu sa o le fale Awa ne e to e afe fua i sesi fale ma e alu fua i sesi fale fa sai oi ngai sa o loi e maota malawa e manatu o la makua i mangongi ai e le kuka mam le taimi nei ia fa tali mai oi ia le te manava tu e vai se tulo ia i fe au manga luenga nei aso ia o se fautuanga na e fa ta oto atu i uta fitafa se tu o lalo ia o lava ia lo saunga le mo ngone ala e nisi lewa nga ia tu tono farfainga luenga nei taimi e nisi lawa mata taimi nei e nisi pe a mata le fa lima ono ia o le fautuanga lava e tasi ana nei fo ia la leo ma nei por kala me yaso taitas na o se fa manatu e fa ta ti atu i o ta fa tua na ma o lo saunga le mo ngone ala lo saunga le mu te tonu whaliwhainga luenga, a whai o nai e ei ni tūra whono i tonu whaliwhainga luenga, a wale saunga le mu, ia tautua nā ma oe, ia e usita ia tūra whono na, a wale o saunga le mu, ia i te tonu o whaliwhainga luenga, ia e usita i tūra whono, ia ele ngata ilea, ia e mwhai o na whatuma wina ia launga luenga, pea whai e te usita i tūra whono whaliwhainga luenga, pulou, tulou vai o se vai ia vai lo o valola ia vai ia lau mata pe a fai o farfenga ruanga fa ngai ia kokos mata tio ata malama ia ai nga fa leilo makala mululi lenga ela kuma oi a fai foi o farfenga ruanga foi le fa ngai le he net ia fai fa leia le mai leia le pulo le o mona ta pena e company foi le e ufi ei laulu malawao mo se tulo ia nei te ipa fai o le te ngalu e foi lele se ngalu nga foi lele e loke ai me ai se tulo ia vai fale yo gloves me fa pena ia kava lelo laulu ke ua apa tu foi le e valu po lelo u tulo ia ai pa u ai le laulu tonu me ai masanguisi nga ke fai ia mangisi ko nga mea ia o le fautuanga na mo e leo e tono farfainga ruanga le foi te nga ia tu le te falongolongo mai tono lo sa ia o le fautuanga le mo e ai tele io o farfainga ruanga le nga ta foi le ia nisi o matua alo ma fanau si o tato o tono ia le lungo le ala taimili nei pisi o le awala le taimini ona o tu ua o nga le nga ta ile ia o le weekend e mato i pisi fo i matua i lungo le wala wale mi o fo yo alo mafa na nei tu la le aso ele ngata o le weekend ia ai o le taimi tonu wane le wotu wa ia o mako i pisi lungo le o tele ia o le fautuanga fai o le te mai fo i ma e sila mai nei o na ia o le fautuanga le Global Kingdom TV channel ia mo o nei tu la le aso tautua na ma oi lo sao ngale mu mai fa le tamaiti mai po to tamaiti fai fa le o la to fuspau ai le i solo muli ma alu roari e ta vale anga ia tu maoto malawa ia va ai le a fai o tamaiti la iti va ai le ia ni loka fai tutoa ne te wata alo tamaiti pe kamo kuska mikiki se au se fai koko makala la alu ta vale ia la u mai lo tua se tu lo ia o mea lava ia le fautua tu ai mo oe ia o lava le saunga le mu ilunga ala ma nei tu la le aso ia ele ngata o saunga le mu oe saunga le mu walo ia o saunga le mu fo le sio uso le te lua to lua ilunga le awala ia ile tu la nei malenga fa walo ia ona i fautuanga ia e tau ona tutu atu ma fa tau to atu i utafta to fa manatu atu ia oe ia le nei tu lao la so o ia nga ia tu moto malawa o ia nga ia tu tono farfainga ruenga le nga tai le o lo nga ia tu ia a mia alo mafana i nei tu lao la so ia tau tu na ma o ia le sao fa tu la ngaina limas fulu
ia a alu motorway se lau o tua lava ia nau e silafia ka ko ngi 5 ai le pe fa pete va e tu 5 ai alu fiku 10 ia ala te alu ma ave tamai ia o fautua nga uma lava ia pe te pe le fia ia ni ai e alo fole po kala mene ia oe tamati na le uso tu fine ni a mase ro tato wainga le o lo ilunga le ala ia ile nei tu la le fiafi ia malo le tali fo yo se fautuanga ia e tau ona fatatea tu o tafa ia ile nei tu la le aso ele mana tu ola tato wanga iloa ile tato mata upu ile nei fiafi lewa e si la ifo ilunga le screen lewa ye ile tato tusi o le Luka se fulu foi upo e se fulu fitu e fa ngata mai fo ipo e lus fulu o i lea olo o yei ia se famalosi lea olo o yei se famanatu lea olo o yei se feau tau moli tau toe famanatu ia te oe maha umai tato uma le au keusiano le au fatua tua le tino keuso le au paia o uso matua fafine i le au fatua tua uma ile nei e fiaf nea e te mai mo mai nea e te sisila mai lea te faalongolongo mai ai se tufa atu foi upu ia mo tatou uma ia ile afiafini le ala la fai tau atua foi upu ia fa ia na fa foi upu ia mo tatou nei afiafi ia fa pela lo na fai tau wina o atoi foi mai le to fitu nga fulu male oli o fa pe mai leli ia o usi tai mai te moni ia te matou ona o lo suafa ua fetalai atu ia te ilatou na o i loa satani ua pau mai le langi pei o le wila fauta o te foai ia te outou le pule e soli ai ngata ma akarava ma le malosi uma o le fili e le ai lava se mea e le angai outou ai peitai aua tau te oli i lenei mea ina ua usi taia nganga ia te outou na ole nei tau te oli ai. Na ole nei tau te oli ai. Ina ua tu sia o tau ingoa ile langi. Ia le tua nei ya. Lewa e whanongolongo iai. I fuai upu i e wha. Leana o whai tau ina atua. Ne whai mai. Ua fo i le fitu se fulu malerua. Wha mai. Ai wawa i tangata i e fiku se fulu malerua le i. O le au kālai. A leo whai mai. I le whai upu e sufuru fitu o ngai le whai upu e leo sufuru lengo whai ka ua kua vese se i e wha. Whai mai ua toe foi. Le fitu se fulu malerua o i la tau. O whea me sa o i tangata ia, sa o e kālai. O le au kālai. Nea lau e whanongolongo i a hile aviavi. O le ala mele wa kupu. O le ala mele wa kupu le au tālai. Tangata ia e fia, e fiku se fulu malelua. O tangata ia, ngā auinga i Yesu e o e kālai. Lea lau a toi o mai, lea lau koe o mai a Yesu. Ai fo i mai la le au kālai, wa koe fo i mai wa umale la kou kāla inga. Ai ese la le mea leo o mai au kālai. O leo o mai wa fo i mai malea, wa fo i mai male oli. O le ale mea leo wa tupu, o le ale mea leo wa maua i loto le au tālai. Wa makoa i oli a loto le au tālai. Aisea, e mafua mai lai le mea le i, le wha matala mai e vese se i e wha. Mele ua lai ole fua ole anganga pa ia alefa mai ua fo i mai ua tumu ua makua i oli le ua fo i mai ai le ua fo i mai ai Yesu le nga awinga ko Yesu le to fitu se fulu ma le lua le ai fa mai a sa fai panga olona winga a fikus fulu ma le lua au kalai vai i alu olona winga e tolu se fulu mo na tupu panga pe tolu se fulu maleono pe ia pe e tolu se fulu wono ia
Pea tolu surono panga. Pea whapeka ko lua panga ianga o. Ale ala ua fo i mai mako i oli a. Te o kako kilo la me le fa mai le tala. Le fa mai versus. Pe ai se ale me wala inga oli le au tala. Ai se ale me wala inga oli tangata i e fiku se fulu lua le nga o. Le ka mai le tala fa mai a. Ina ua usi tai a nganga leanga i ala kou. Wo usi kai a nganga leanga. Wo i fafo ke mongi. Wo i fafo a nganga leanga. Wo so sola. Wo so sola mai tangata. Longa winga lenga ole au kala i lenga aku fa amalo lo tangata. Le sa ulu wai ke mongi. Le sa ngofo ai a nganga leanga i tutonu o tangata. Le ala aku le au kala i. Wo aku fa malolo, e aku kara, ma aku fa malolo tangata ia. Le sa ulu wai ke mongi kong. Ale fa mai wo ese wo fo i mai ma le fia aisa. O wo i fa fo ia ke mongi mai tangata. Wo fa sa lo tangata. Aisa, fa fenga o i fa tangata. Ole ale me ale au kala inga fai. Nga la inga o i fa fo ia te moni mai tangata. Ale cha mai le tala. Ona o lou suafa. Yesu o lou ngoa. O le au tala i Yesu lenga kuli Yesu e o kala ia le koe fo i mai. Leo koe fo i mai ma le oli. Le ala koe o mai i Yesu. Leo koe o mai i Yesu. E o mai la ma le oli. Ma le fia. Koe i excited haka. Aisea. Lenga wo malo lo mai. Aisea wo i fafo ke mongi. Wo i fafo nganga leanga le sa ulu i tangata. Ole ale me fa fenga o fa fo tangata ia nganga leanga ia mai tangata fa fenga o fa fo ongo le suafo Yesu ale cha mai I ona o lo suafa le au karai o ele te mai mo mai mare tangata le fa so aku le fefingi ia e sila fia ma o I loa ele ai ma se si alu fa fo le ngo oe ele ai ma se si alu fa fo le ngo ka kale ka kala e ai ma se si o ele au kala e o ele au perfecta e o ale au apostolo e o ale au fainga luenga tangata ia o tala ia ele ai mase ke mongi mase nganga lenga ia fafo mase tangata ngofo I kokong I lo suafa malo ngoa pau ale ngoa o fafo ngale ngoa Yesu ale o mai fa mai o ma ko oli o ma to fia ina ua o fafo ke mongi mai tangata onga o lo suafa leo fa longo ile fia findi wow. Ale o mai mo kai oli ha. Ale ma ngai ala ole upule oli le I. Le o mai aki kilo ye. Sole ole taui ole fenga ruenga Yesu. Fiku se fulu male lua le nga winga. O faile ne fina ngalo le tua o fa o ngale ngo Yesu. E fa malo lo ai mai. O te fa yatu oele so fa Yesu alu fafo. O te fai atu ia te oele suafa Yesu ku lunga. O te fai atu ia te oele suafa Yesu ku lunga. Amolo muenga mai alu le suafa Yesu. Faila o le te mai moa mai le fefini. Mai whalongo longo mai le whasoa I le fiafini. Ia e mauti noa ma oiloa. Ile ai masake mongi alu I fafo. I lo suafa po lo ingoa. Male ngor kakale kaukala. Ke fiu ke fai ele suafa o. O malo, suafa o malo alu I fafo, ko afe. Le suafa o le kingu maku ki fayaku ya ke le suafa o le kingu alu I fafo, le ngo le kingu alu I fafo, ko afe. Po se ngo se perfecta, po le ngo se kupu, po se ngo se apostolo kulou le fenga lompa ia le tua le fiafingi. Po se ngo se fai fe au e ke fiu e fai I le tangata le ulu e ke mongi, le ulu e sakangi e leo I fafo. Ele o fafo aisa leanga ele loa e anganga leanga ele loa e ke mongi oi le meanga e ko vai tangata le nga fa malo lo fa nga ole ale o sta ulanga ngo ia seve ele tusi o nga luenga le mata o furu ma to te fai atu fo ia te oi le mea lenga fai e Paulo la fai de kama lo nga la ulu ke mongi ma to te fai atu fo I le mea na fai e Paulo, le ngo Paulo o kan fai kuli e se ke mongi le kamalo. Ia nga ke mara malama le tali e tangata le sa ulu le ke mongi. Le sa ulu le nga na fa mai
O te iloa Paulo. O te iloa Iesu. O aila, o aila ngoa. Ia na te malama kala pe whai tau ele. E tusi ngā Galuega no mata upo sifuru ongo. Ko mai lo lunga. Mare tangata le ele nganga le anga. Fasi lo. Ale fa mai fasi. Fa mai kala le kuspa ia. Fa mai wo le ako ele ingi ie. O va ko pepe aku le ako. Ele ingi ie. Tau va aila ie. Ma fua isea. Aua te whaia. Ele ia va kua ia te ole mea ka o le pule. Ele ia va tua ia te ole authority. Le pule ngā. Le ia whamai Iesu i. O te tu watu ia te. Ngau loa sa kangi o pa ufo. E pe o le wila. Pe o le emo le wila le pa u mai o sa kangi ngau loa. Mea leo a vakua ia te o tau le pule. E soli ei ngata ma akarava. Auange e alue. E ka lai Iesu. Pe ta lai ni malo le tua. Ai le o ia ke ole mea ka o le pule. E le o ia te ole manga. Aisea. Wa le mele maue oe. Ole angi le ako le se ia se kulou. Ai alu ia te ole pule. O ia te ole mana. O ia te ole mea uma. E pela oe lau kala inga fiku sulu ale. Le wa fo i mai male ori. Ma kua i fia. Aisea. Tanga lau o fafuke mongi. Wa malo ro mai. Wa kau kala ngu sa vali pilpili. Mai ese uma. Ai pei o le mai ale le makua i whainga kanga whai o mai o tangata lai ulu waia sa kangi ma ki a polo ma ke mongi kong. Mera le fo i mai le fitu se furu ma le lua le oi. E fo i mai ma le paki ma le ori. La se o onga mo e ma u le fini. E lo kaui. He lo taui. Le i ai fo i upo i lo taui. Ala fa mai Yesu, awa ke oli. Awa ko ke oli me nga o ko le o kalai. A fai o ele ke fa fonga me le fefinge ke fie ke moni mau. E ke fie e talai. A fai o malo rose ma ia o a fai o se ke mongi a ko awa ke oli en me nga. Awa ke mika ele me nga. Ai sia. Ele ilo ko ire. De la ka ko ele la fa o fa iu ia le. Nile tato faso i nei fiafi. Ko vai ai le mangaia. O le au fai ngā luenga Iesu. E o male mana. E o male pule. Ale whamai i. Pawaya, o te tui ne atu i atu o tau le pule. So a e alu lai ke kalai. Ia e sila fia lele. Ma oilo a kako o kako kalai. Ia kako o la mare mea. Olea. O le pule male mana. Awa akaku le o male pule male mana. Ia o le me o ia, o e mane me o ia, o mane me o ia tatou. Ia le fa mai ele ngā luenga le sukuru ongo. Fa ngau o fai tau langa. Niu taia e ngo ia seve, fa mai ko fiku kama. Fasi ai. E kamaro ko kasi le ngau luai ke mongi. Pa o le akor ko fiku nga. Al me o foi vai o que me o la ko lengi i ngo ko ai fasi ele ka kalenga uru ke mo o lo winga cha mai i o le mako i kumu o ke mongi kongo o le mangava o kamare lenga ulu o ia ele kasi ske mongi nga e pe o kamaro foi lele ele ngu lenga la ku i su o ele ke tanga le sa ngofo i kunga mau mo fongo oki Fisire ku Yesu ai oi. Mai o le ke ono. Le la winga nga me. Fa mai e ko kele i mako. O le mela nga le nga mo le tama lo le tau tala le tusi o nga lu. Le nga wa ku le o le i fa malolo. Ai le o i sea, le o i se authority ya la ko. Le o i se pule ya te la to. Le o i se manga ya te la to. Ale ala wo fa kai kai nga lu nga apostolo Paulo le ala. Le ala wa kali mai ya. Kau kala mai sa kangi le ko kongo o le chamalo. O ke roa Paulo. O ke roa fa Yesu. Oi rari lau ngori. Oi. Ku mai lo lunga mar kamalo. Alu lo marima o kamalo le uari. Fa mai ua o le akobo mangu angua. Ya sei mangu angua fo ya sei mau kako o fuai sei kulo. Na le fa mai ua mangu angua ko le lava. E sei maka ukia le.
ai sia mafua mai sia o le kele o nganga le kongo ka le ko kas Koe vai o le mawhai ele auso ori e ko fikunga ka ofi ka ko kas. Ai sia langa mamakua I komu I sai I anganga le anga I kokongo o le tamalo ale. Ale o whalongo I. Le power. Male mana, male suafa, male ngoe sili suafa uma. I le langi male lalo langi malalo ifo le lalo langi le suafa o lo tato wali I o Yesu ke uso. Neo e whalongo I ia I le afiafi le nei. Whamai e Yesu na outu ina atu le pule a te otou e soli ai ngata ma akara. E leo se pule e waku ia ke oe e ke fia pule ai lesi tangata. E leo se pule ke wha maua lunga ai lesi tangata. E leo o le pule a, o le pule soli ai ngata ma akara. O le pule kuli ai ke mongi lenga wha ngā kakau a le fiku sulua lenga o. Wha ngā tatau le pule. Wha ngā tatau le pule ma le manga lenga waku ia ke o lana me whai ai. E kuli ai ke mongi. E leo se pule ngā waku ia ke o ke fisi ou ai. Ma e manatu wha maua lunga ai. Ma e kau mawhai e kule e sele ngō Yesu ai ku ele ngoa. Aua. Neanga ele alu ose siki Apollo ma se nganga leanga ele ngoa. Oe ma le ngoa se si o tatou ele ai. Kasi ale ngō e fefe ai sa kangi ngā lea. Ngā le suafa o Yesu, ngā le ngō Yesu. Le safa o ngā ele au aposkolo. Ele kaiminga ua maua ele au aposkolo. Ia le nganga pa ia ma le mana. Ngā maua ia nganga whaiaku ia malolo, alu fafo. La meu pepelo ai pa ua elalo oki. La meu pepelo ai ia pa ua elalo oki. Oro ala, o ngā ole manga ma le pule le so koe whai kaua atu ale whai upule. Foi nei whefi I ele tua. Whamai whai upule. Whamai Yesu, ngā ua whai mene whiku sifuru lua le. Whamai la ua li ia. Ua usi sai mai te moni a te mātou ona o lou suafa. Mai, ngā langa usi kai ke mongi, o ngale ngō Yesu. E leo sei ngō, sasi ngā usi kai ke mongi. O le ngō Yesu, leo whalongo le ngō Yesu. Usi skai lo oro I hafu. Mela leanga makoi oli ai. Le au whai ngā ruenga ke uso Yesu. Whawhea oe. Ma au mai tātou Kau ke fia pe a kupu mea whapea. A le whamai Yesu I lalo le whai unga le whai pumuni. Au ke oli mea nga. Nea lai ka au mai Yesu. Le mea ke oli. Au ke oli. Au ke mimika. Au ke fia show off ngā ua o whafo ke mongi. Mai tangata ia sa mamai. Au ke oli e mea nga. Leo ele mea le manga o ia. Yesu I lalo I whaipui. E ke oli e au. Oli e tātou. Oli ngā e sili. E sili atu lo oli le mea le manga o Yesu. E waku ia ke oe. Olea. O lou kaui. E leo sou kaui ngā ua o whafo ke mongi. Lei o lou kaui lei. Nei lalo I le vesi le lusfulu. Olo kaui ngā o le tangata tālai. Aua e ke oli lau mea lai ke alu e whai. Ie e oli la I le mea. E lea wa tau mai e Yesu au kālai. Whape ngā le whiawhingi. A whai o le ke ngalue. A whai o le te au auna mo Yesu. Au aunga ma le loko maua lalo. Aisea. Lela aka ua kuri mea le whama Yesu ia e oli e. Ia le tua nei a whiawhi. Lewa mai na o ilo satani. Ua pa mai le langi pei o le wila. Whauta o te whoa I atu ia o te otou. Le pule e soli ai ngata ma aka rava. Male malosi uma o le fili. Ia o le mea le lenga o male oli ia. O le pule male manga. Male ngō Yesu. Langa lefa mai ua o whafoke mongi onga o lou suafa. O whafoke mongi maanganga leanga onga o lou ingoa. Male pule, male manga. Mea nganga lenga o I whafu. Ai le whapeo se ngō se kangaka kulou, se ngō se perfeta, o se ngō o se aposkolo, po se ngō se whaiwhi au se kulou ngea whiafi, po se ngō se tangata talai, po se ngō se au auna, po se ngō o se awao, po se ngō se ti akono. Ngā o I whafoke mongi mai tangata le ai o le suafa o Yesu Keriso. Me le lenga oli ele ngā ua fōi mai, ua mahe ale lato ngā luenga whakalai. Vi ia le atua ia I nei e whewhi whalongo hola I
Whamai. Mua wakule pule ia ako. E soli ai ngata ma akarava. Male malusi umore fili. Ele ai lava se mea ele anga i otou. Hey! Ele ai ma se mea ele anga i otou le au kalai. O kou ia wha longolongo mai le au kalai. Ele ai ma se mea ele anga i otou. Ai se langa lewa o mga fōa ia kua Yesu. Le pule, le manga malonga i ngoa. E ko ke o mako. Ia makako uma. O me ia tau na tatou o ma tatou. Pe a kako wola e tala i tala leo le malo oi. O ke riso Yesu. Leo e whanongolongo ia i le fiafi nei. Vi ele tua. O mai sa pati e vi ele tua nei fiafi. Whanongo foi lai e. Whamelo lai e le foi pu. Le luasfulu. Whamai. Ae peitai. Ae peitai. Aua tau tei oli i le nei mea. Ina ua usi tai ala nganga leanga i ate outou. Na ole nei le mea tau te oli ai. Ina ua tu sia o outou i ngoa i le tusi ole ola. Au e ke oli i mea ngā. Au e te oli i ngā luenga nā. Au e te oli i au nanga. Ma me iu e alu e whatino le tala inga. Nei hai, au e ke oli ai i o tatou whamaua lalo i lalo. Aisea, leanga e leo sei ngō sesi. Ngā reinga o i whawhake mongi mai tangata ole ngō i Yesu. Leo whetalai i Yesu. Aua ko ke oli. Aua ko ke mika. Aua ko ke fia show off. I mea ngā. I ngā ua o i whawhake mongi mai tangata. Ua malo lo tangata. Ae ole mea lea. O te fia ta watu i ate o tou. Le koa fikus fulumane lua. Le au kā lai. O kou ianga o kuria e o. Kou whaalongo mai la le mea lea. Le mea lea te. O leo e fina ngalo a Yesu. O le mea lea e mana o a Yesu. Ina ia. Le mea lea kasi o kouku ori. O lea. Ina ua tu sia o tou ingoa i le tusi o le ola. A whai o leke mai moa mai maka mai le whiwhingi o oe o se tangata talai. O oe o le te alu e talai le suafa ma le ngoa Yesu. Ia e mauti noa le le whiwhini. Le tangata le te au na iei. O Yesu ke riso. O le ngoa le alu ma oe alu ma au. A le wha mai aua ko ke ori mea ngā. Pau wale mea ko ke ori ai. Ina ua tu sia o tou ingoa i le tusi o le ola. O le whesili i le whiawhini ngai. O le alau mea ngai whai mo Yesu. O e alu e tala i Yesu. O e alu e whai le whina ngalo o Yesu. O e alu e tala i le tala le lei o le malo o Yesu. O le alau mea ngai whai. O ai ngai ke aua unga i e. O ai ngai ke alu e kara. O e alu e kala i Yesu. O e alu e tau le ngoa Yesu. Nga. Leo toi wha manatu mai e ate oe mau mai tato uma. O le au whainga luenga ke riso Yesu le whiawhini. Aua ko ke ori i mea ngā. Ngā ua malolo mai. Leanga ele i malolo ia oe ele i malolo i ngoa. Ngā malolo ngā ole ngoa Yesu. Leo toi fo i mai a. Ia Yesu le au kalai. Le alau whekalai aku Yesu. Aua. Aua ko ke ori mea ngā o whawhake mongi pau. Le mea lea ko ke ori e kalesia. Le au kalai o tau le fia. Tau te o e talai le ngoa o Yesu ma wha malolo mai ma kukuri ke mongi. Ma le malosi uma o le fili. Ina ua tu sia o tau ngoa i le kusi o le ola. Le fesili le fiafini. Ua e ilo ua tu sia lo ngoa i le tusi o le ola. O le alau mea nai whai. O le alau mea nai whai. O le ala ngā ruenga tangata i ena oe whai. O tangata ngā kuri e Yesu. E mua aku i o ngā luma ea. E ka lai la le malo le tua. Ka lai le malo o Yesu. O Yesu. O e whai se ngā ruenga whapea mo Yesu. O e moli mawina Yesu. A whai o leke moli mawinga Yesu. O leke ngā lue mo Yesu. O le te alu e tau le suafa o Yesu. A mai sau paki e via ele tua. O ngā e iloa le, o ngā e sila fia le fiafingi. Lau ngā luenga ma lau mea ngai whai mo Yesu. Leo wha manatu o tu ia te oile ale le upo le tua i le fiafini. A whai o le te ngā lua mo Yesu. A whai o le te au auna mo Yesu. A whai o le te moli mauina Yesu. O la au tala ia te oile o se kala le kulu o le tala le tusi pa ia.
ia o tau oli ia tātou oli ia o oli mo fia fo ia au ia ai sia a leo uloa leo mau ki ngoa leo fa confirm mai le fia nei ea ua tu sia lo ui ngoa ua ku sia lo ngoa ile langi ua ku sia lo ngoa lang ua lo ua tu sia lo ngoa lang Samoa ma ngai o tangata au na ile tua ua ngai loa ua ku sia lo ngai ngoa lang Mamaya mose te mau e soto tolu sufulu ma le lua fo ipo tolu sufulu ma le lua inga ua kangi aku mose ile atua a fai kele mafai a fai kele a se inga anga sala le mule a ese la lo ngo mar kuso lora ngai lo e mose fa fia o ele te mai le fia fini o mose le au na le atua o mose o tangata ngalue a fa fia oi a fai tele au na a fai tele o ngalue mo Yesu ma fai al fina ngalo le atua ia o kele fai aku ai ma fau le ile opposite side o le mele o le ngalue mo Yesu oli wa tusi le ngoi ile langi a fai e kele o ngalue kulonge fiafi pe tele o moli mo Yesu o le opposite side lo ngoi ele ila se ngo ka u lang ele ila se ngo ka ngakale alewa le fisi we lo kusi halo ngol ile kusi le ola polla ngai lo mose ngoi le stanga talenga ke lo kele mau tanga tale I kongo le fiongo pa ia le tua alela o va kuanga ngai ka ka Yesu ko ro ngor ka ko kaimi o ile si tanga talenga ke lo ngai lo le apostolo Paulo ngai lo le apostolo Paulo ngai ke mau le tusi Filipi ngai ka o mai tanga tore ka le sia Filipi o kele mene o ever tia o sune tui o ila tona fi nau fatasi mau le ngaluanga le tua o le tusi o le ola o la toi ingoa nga inga o le tua ele fiafingi a fai o e tanga lue a fai o e tanga mori mau a fai o le tanga lue mau Yesu e loa o e lau fai au me sila fia o e le fai au ua ku sia lo ngoma le ngor fai au ku sia ola la nga le ngai lo apostolo Paulo pa fai tau le ku sia Filipi la ka o mai tanga e mai sika nga kala le o ka o mai apostolo pa ka o fai ka o mai le tu sia Filipi fa mai manisi o ila to ele o ka wala ko ngoa sa fi na fa tasi mau o le tu sia le ola to no ni ngoa vai I lo e mose ilo le apostolo Paulo ilo ma tangata ia le ko sia kele mene sune tui pai le welo apostolo ia mai sika nga ka o ka o mela ko ngo ka ka fea o ka ka Filipi wo ilo tu sia lo ngo ile tu si o le lo o le ola ele fa pe ka ko ke eva ka ko ka fao ai ke wo oki ai ke wo fa lo ko fo mai wo fa tasi tu nei o ia malona matai ile ola fa va wo ka fi ola fa ikeke nga upu manga mea wo le taimi fa sa o le upo le tua awa ale fa sa o le upo le tua le ka ku ke moli ma winga ma moli ma kau kala e ko fo I mai le upo le ku ea la me ale ko fo I mai e fa ma singor nguku le awo le taimi e ka u sa o le upu ile nei au nga tupulanga o tato ia o le fesiri nga mo ka ko le fiafi ngi o ele te ngalue o e lo o tu sia lo ingo I le tusi o le a fai foi e te le ngalue ia ma fa le tato fa malosi le fiafi ngi po ferme nga e ke ngalue ai o ai e ka ngalue lalo Yesu o nga ale o nga e mau ki ngola ia o ku sia lo ingoa ile tusi o le ola po o tu sia lo mo le kusi le langi a fai le ke ngalue mo siska ka la foi ke ngalue mo sakang la ngai foi au foi ngalue nga sakang ia la foi o mo kusi ara ko ngoi fe le pafi le fisili le to fa malosi to fa manatu o tu mo e ma mo tato o ma le viefini o e lo o tu sia lo ingoa ile tusi o le ola fai mai lola I o le tusi o fa linga lua se fulu lona foi ipo se fulu male lima fai mai a o le ua ia I loa
ua le tusia lona ingoa i le tusi o le ola, ua lafo ina lea i le paafi. Whauma ku whaperka ko lau. Fesili aku ia ke oe le fiafingi, oe le tangata ngalue, o oe o le au aunga, a whai ke le au aunga, so le o kai me kau inga au aunga. O le taiminga e kakau ai o nga e sau e ke au aunga mo Yesu. O na alea, o le ia, o le mele pinga o le fiku se fulu ma le lua tangata ia. He wa ai le matang ofi. Ai le whapeka koe, eva, maka whau. Maka ule ola e whaakavau o mai le wala au ma le oti ia, o e alu, e maua le ola e whaakavau lea. Le kongu i le upo le tua. Le fe au ma ngā ruenga, o e maa umai tātou e whai. Inga ina ia tu sia o tātou ngoa le tusi o le ola. O le kako mori mau lea. O le tātou tāla i atu lea. O le tala le lei o le malo le tua. Ina ia so ai. Tulu inga o le larorangi e whai ma mori mau. O na o mai ai lea ole i unga. A whai ua e te le tautu lau mawhawhau. E ke leo i loa pa ua kusia lo i ngoa i le kusi o le ola. Wo i le taimea tau i ona e loa. Ma e mauti noa ua tusia lo i ngoa i le tusi o le ola. A wa a whai e te le i loa e le tusia lo suafa ma lo ngoa i le tusi o le ola. Kalo whai. Kalo whai ia te oe mau. Talo whai le tangata. E le tusia lo na ingoa i le tusi o le ola. Pe ona whai ma e le tusi i le ola whaadinga lus fulu. Lo na whai ipo sifuru ma le lima. A o le a o se. Ua le tusia lo na ingoa i le tusi o le ola. Ua lafo ina lea. Ile le paafi. Ia whamanuia mai le atua i le tātou whaasoa e nei e fiafi. Ianga le lei atu le anga pa ia o le atua. Ia wha atoa atu. Lana upu i o tōu whina ngalo maloto mā nganga i le fiafine ina ia tātou tā pena whaatasi. Ina ia tū sia o tātou ingoa i le tusi o le ola i le langi. Le tusi a le tamai mamoi. Vi ia le tua o le a tātou whai u se talo. Ni o vai le tua o le mātou tamā. Whaftai mo la upu. Ua mai anei le ngā luenga le mai ar ngā luenga le ato toa la ua ona. E le malama fo iei o tangata malo nuu. Ai maise lava o le tino ke uso. Ai o te talo tama, o wala au atu anganga pa ia. Lafo i atu le nei sa vali i la ua fio. E te wha atoa, e te wha malama, e te mori o i ayo fina ngalo maloto o tangata. O lo nuu ai maise o lau e kalesia le nei e fiafi. Tama ina ia lave ina se nganga mo lo malo. Ai o le sili o ia mea uma, ia whaata sia ai, ma wha malo sia ai, le tino ke riso, lau e kalesia lo mātua tua. Tama se upu se tala o tau tala iei, ua le longo tamali i lau whaafufonga i le fiafin nei. Tama wha mangalo mai au o lau au auna. Ai ia matua fo i atu mea uma i lau a fio ni nei e fiafi. Ina ia matua vi i ai o e nei maso uma lava. Se ia o atu i le whaavavau e whaavavau lava. Ia i lau suafa pa ia, i lau suafa mamalu, i lau suafa siri ese, lau suafa e mau alunga, lau suafa e lau tele, o lau suafa e loloto, o lau suafa o lau tumu i le alofa. Male alofa muti vale. Le suafa leo le matolii o Yesu Keriso ua o tatalo mavala au atu ai nei. Amene, ma amene, ma amen. Ia le tua mai a te au nei, le atinu umalo fau mafulu o te whaato whaatu Samoa. Ia ine nei tu lao le fiafi, tō whaasoifua Samoa.